odading. Buset, kampung sepi banget. Ini perasaan kampung mana orangnya nih ya? Si Boim tuh, bawa apaan tuh ya? Im, Ya, bocah itu lagi aja dah. Boros dah ini dagangan gua. bawa apaan Im? Bawa batu, udah tahu lagi jualan nih. Kenanya lagi. Emang lu mau beli manggil-manggil gua? Emang lu jualan apaan itu? Lah ini gua dagang odading nih, lagi viral nih. Ngomong-ngomong, boleh kali gua cobain dulu? Tar dulu. Emang lu punya duit? Ya elah, takut banget lu. Nih, Mamet nih. Ya kali, kan biasanya lu kagak double duit mulu lu. Udah nih, lu ambil dah. Nah, gitu dong. Buset, lu nyobain apa lapar lu? Kue apaan ini? Kagak enak begini, keras. Tuh kan mulai dah lu. Udah habis 5 biji baru bilang kagak enak. Kagak punya duit kan lu? Hei, ngutang dulu ya, Im. Gua belum gesek. Ya udah sana lu gesek di ketek kebo.